Asta Bikolja Matiana Rendra, Asta Abinabila Siti Mandoro, Abis sarang rencangan di kelompok Kiki, kelas 10 IPA 5, bari wawancara salah satu pedagang di kantin sekolah SMAN Negeri Hiji Manonjaya, nyaeta pedagang cuanki. Atau seru enggak? Sok. Pamiwasa teteh sama Uno. Pamiuswa teteh sabaraha tahun 27. Rupi teteh lili aya di paling mana? Masih batang. Atau sabaraha lami teteh icalan cuang kita. Bisa atas tahun ajaran. Satu acana teteh icalan cuang di paling mana? Saliatin icalan cuang di teteh icalan naon? Kami menuju libur teteh icalan di mana? Bumi ke sekolah. Kami modal awal teteh kamu icalan cuang kita saja. 700 ribu. Kami saling benar teteh kayaknya sabaraha. 150 minimal. Teteh kami cuang ini kadang-kadang kayak ngalira kami bahasa nama kenging sampai nama nggak ada kunaon teteh hoyong cari cuang kemarin di sekolah di rumah kan ada yang bicara cuang terinspirasi kami teteh jalan teh bisa sabaraha di sabaraha kami asal cuang teh di mana? Misalnya inisiatif sendiri kami harga saporsina kumaha cenah ada enggak berdebat gandung tidak Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine.